Hai, kembali kita ke Bicara Santai Autism Dunia Dalam Dunia yang dibawakan khas oleh FMSA. Okey, jadi kita sambung ke kita punya agenda lah lepas dah makan ketupat, rendang, biskut-biskut raya semua tu doktor. Jadi kita nak tahulah kan ada satu keratan akhbar di Harian Metro yang menyatakan pasangan isteri ni telah menemui suami yang didiagnos autistik. Jadi kita nak tahulah kan di mana dalam komen artikel tu isteri mengatakan yang suami autistik ni tak ada perasaan. Kadang-kadang buat dono je dan macam tak ada social cue sangat. So kita nak tahulah dalam mitos komuniti setempat masyarakat dia kata autism ni tak mempunyai perasaan. Betul ke doktor? Saya tujukan pada Dr. Umi lah sebab Dr. Umi dia dah ada autism yang peringkat remaja macam tu kan. Betul. Memang saya fahamlah keadaan macam ada yang mereka gambarkan dalam kereta akhbar tu. Macam memang real story kan? Real story. Dia memang dah fenomena. Sekarang kan saya cakap tadi majoriti memang dalam kalangan kita pun ada juga ciri-ciri autisme di mana kurangnya social skill, berkomunikasi yang berkualiti macam Dr. Chow cakap. Dan perasaan pun boleh juga ada perasaan yang blunted, yang tak dapat memahami perasaan orang lain. Tetapi jarang-jarang berlaku. Tetapi selalunya kalau ada, dia bukan setakat macam mengganggu dengan suami isteri. Dia juga boleh mengganggu macam saya tengok remaja, dia juga boleh mengganggu emosi anak-anak remaja, anak-anak mereka. Tetapi itu bila kita dapat kesan awal, bila mereka datang kepada kita boleh memberi sedikit nasihat lah. Kaunseling perkahwinan. Bukan kaunseling perkahwinan sangat sebab saya pun bukan pakar perkahwinan, tetapi lebih kepada memahami diri mereka sendiri. Maksudnya mereka yang individu autistik dewasa tu mereka perlu terima memahami yang mereka tu ada ciri-ciri autisme. Kenapa mereka ada blunted effect? Sebab mereka ada ciri-ciri autisme. Jadi bila kita tanya sejarah mereka, kemungkinan sejarah mereka, keluarga mereka pun ada juga autisme di lapisan adik-beradik yang sebelum ini. Jadi bila mereka mengenali diri mereka yang mereka ada ciri autisme, sebab tu mereka berperangai dan juga berperasaan macam tu, isteri pun faham, suami pun akan faham yang pasangan dia macam tu. Jadi tidaklah memberi blame each other, tak adalah saling memahami, saling what we call panggil apa tu? Kita panggil provoke atau melengkapi. Jangan provoke pula, jangan menyindir, tetapi saling melengkapi, saling asah mengasahi cinta kasih sayang tu. Kita nurturekan each other. Jadi bagi yang ibu ayah dah lama kahwin tu, saya pun syorkan juga mereka untuk bertemu dengan pakar perkahwinan. Boleh pergi ke pejabat agama untuk orang yang Muslim. Bagi yang orang non-Muslim mungkin boleh pergi kepada marital punya session ataupun counselling yang mana ada di NGO, ada juga di mana jabatan-jabatan yang mereka boleh pergilah. So sebenarnya blunted effect ni boleh ada, tetapi tak semua. Dan sebenarnya individu autism ni mereka sebenarnya ada perasaan. Cuma cara mengekspresikan perasaan tu mungkin agak sedikit aneh ataupun sedikit unik daripada orang-orang yang typical. Dan ada lagi satu mitos Dr. Umi yang menyatakan orang autistik ni especially remaja lah dapat dikesankan antisocial. Dr. Umi setuju tak dengan mitos ni? Saya tak setuju lah sebab antisocial tu dia punya lain pula kategori golongan yang lain. Di maknanya selalunya antisocial ni adalah personality problem. Autisme adalah neurodevelopmental problem, neurodiversity. So dia lain sangatlah. Antisocial ni sebenarnya kita boleh cegah daripada awal melalui environmental factor, di mana kita boleh elakkan trauma yang berlaku pada seseorang individu tu sama ada dia remaja. Sebab kita boleh kurangkan berlakunya antisocial ni sebelum umur 18 tahun. Sebelum umur 18 tahun. Bila once dah didiagnose mempunyai antisocial, misalnya 18 tahun ke atas. Jadi kita elakkan trauma, parenting bagus, anak-anak yang kita nurture kasih sayang dengan baik, kita support system yang bagus. Kita, kalau satu lagi faktor adalah kita kenal pasti ADHD dari awal. Bila kita kenal pasti ADHD dari awal, kita rehabilitasi awal, kita mold dia punya social skill, behavior dia. So kita nak elakkan daripada terjebaknya mereka berlakunya oppositional defense disorder, conduct disorder, dan kita nak elak daripada berlakunya pula antisocial.
Masalah tingkah laku lah. Selalunya, yes. Jadi masalah tingkah laku yang remaja ni sebenarnya boleh dicegah dari kecil kan Dr. Chow? Jadi apa what's Dr. Chow opinion lah regarding kata to control behaviour, and actually in primary care how early detection can be done for autism, and how the screening been done? Autism actually can be detected as early as 18 months. 18 months. So in Ministry of Health Malaysia, we do have if you look at the child book, they have a questionnaire, MCHAT, called MCHAT, which has 23 questions. So you ask the questions to the parents, and parents are supposed to tick yes or no. So from there, this is a screening test for autism, and it's quite sensitive to detect autism. So at 18 months, if they have something, then if they have some significant scores, then it could be autism. Other than that, there are other questionnaires available outside in the private also, but the most common that we normally use is MCHAT. And MCHAT is not only done at 18 months, so let's say if 18 months is still normal, we can also do at 2 years old, 24 months, and also 30 months. So to all the parents and caregivers out there, to emphasize that please bring your child to do the MCHAT, or it's in the book, the child book. Buku pink, buku biru dan buku pink. Okay. I want to add on the one about the myth about antisocial thing. I think we have to understand that autism spectrum disorder is the impairment, like what I mentioned, social interaction. So it's not because they're antisocial. There is some impairment in the social deficit in the social interaction. That's why they behave like that. Okay. Actually, they do want to make friends. They just struggle. They struggle because they cannot recognize the social cues. They can't recognize social cues. They don't know how to initiate the conversation. They don't know that, okay, maybe if I'm talking to you, you are talking a topic, let's say you're talking about food, then I jump in and talk about food. So we click in that, but they don't know how to jump into that interaction. So there lots of therapy can be done. So for my older kids who are in school going kids, I do suggest them to go for social skill training. There is some workshops that teach on how to initiate conversation, how to reply emails, how to make friends. They teach that. So for parents, don't give up. There is workshops such as that. And then of course our clinical psychologists also do help in terms of how to socialize, how to recognize the social cues. So they guide them. Satu lagi yang paling penting, anak-anak ni yang ada autism kena pergi sekolah. Sekolah pun adalah satu environment yang menyokong untuk perkembangan social skill, bercakap, komunikasi. Cuma anak-anak di luar sana janganlah kita bully pula anak-anak yang ada autism ni. So I think both sides lah. For those who the school going kids who are not autistic, they need to be. I think there's a lot of education need to be done to them, towards them, to be aware that they are not antisocial. They have difficulty, and the kids in the school should be understanding and include them in the activities. Include them. Itulah dunia dalam dunia kan, neurodivergent FME practice. Jadi bila kita bercakap pasal social skill training, kita bercakap mengenai anak autism perlu ke sekolah, dan kita nak tahu jugalah kan, especially parents parents out there yang ada anak-anak autism ni, macam mana transisi anak ni melangkah ke alam remaja, remaja dan seterusnya dewasa autism. Saya rasa soalan ni best kita tuju pada Dr. Umi lah yang kepakaran remaja. Macam utama dan transisi ada dua transisi penting lah, di mana kanak-kanak ke remaja, remaja kepada yang adult, dewasa muda. So dua transisi ni penting. First, yang pertama tu dia hormon kan. Jadi sebab tu masa itulah konflik macam-macam lah. Ada yang tak nak pergi sekolah, ada yang autisme yang tak nak pergi sekolah, ada yang tiba-tiba normal tapi tak nak pergi sekolah. Jadi yang mana anak-anak cirinya normal daripada awal tetapi tak nak pergi sekolah, kita perlu juga selidik sama ada anak ni ada autisme features atau tidak. Okay, so anak-anak dari segi transisi ni penting untuk kita support. Kena support sistem yang bagus, sokongan yang bagus daripada ibu ayah, guru-guru di sekolah, rakan-rakan yang bagus, rakan-rakan yang positif. Okay, transisi yang penting yang perlu kita jaga bersama-sama adalah perkembangan bukan setakat akademik, lebih sosial, tingkah laku, behavioral. Okay, emosi mereka. Betul. Kalau kita kata dia tak nak pergi sekolah, terus kita cakap ponting nakal. School transit is different dengan school refusal. School refusal adalah clinical diagnosis yang selalunya berlaku di autism, malah di kalangan kanak-kanak autism. Mereka tak nak pergi sebab mereka takut, anxious. Mereka
mereka takut nak jumpa cikgu dengan mimik muka yang tak, maaf ya, bukan cikgu semua lah cikgu kan, jadi ada yang agak macam scary kan, tak friendly. Anak-anak ni akan rasa sensitif. And then very fragile. Yes, betul. And then sokongan sensori yang tak selesa menyebabkan sensory overload pun ada, menyebabkan anak ni tak nak pergi sekolah. Jadi sebab tu ibu ayah kena faham diri dulu, dan memahami diri anak, kenapa tak nak pergi sekolah, kenapa se-ensure pergi sekolah, dan kita kena empower juga, enhance networking kita bekerjasama dengan cikgu-cikgu di sekolah supaya kita dapat menyokong anak-anak ni untuk menghadapi transisi yang penting ni di kalangan kanak-kanak ke remaja dan remaja kepada waktu dewasa. Bila di remaja ke dewasa pula, lepas SPM kan, kita kena tengok pula dari segi opportunity mereka untuk sambung belajar kan di peringkat yang lebih tinggi selepas SPM. Jadi sebab tu kita kena beritahu dekat ibu ayah, bukan hanya untuk pergi ke universiti saja. Sekarang dah banyak college TVET kan untuk anak-anak ini boleh pergi vocational training. Sebab kadang-kadang mungkin dari segi akademik tu tidak agak cemerlang, tapi ada skills, ada skill. Sebab tu kita galakkan anak-anak remaja autism ni pergi explore dia punya skill. So macam mana nak pergi explore? Ibu bapa lah kena lead kan, caregiver. Betul tak? Support system kena kuat. Kalau informasi tak cukup, dapatkan daripada NASOM, okay? Daripada KPM pun boleh, sebab sekolah kalau transisi daripada kanak-kanak ke remaja, ada yang perlu ke sekolah khas, tak boleh, kalau tak boleh pergi kepada anak, ada sekolah khas. Sekolah khas pun macam-macam sekarang mereka sediakan. Ada yang teknik memasak kulinari lah, ada yang teknik komputer, teknik gardening. Jadi anak-anak ni, anak-anak autism boleh membawa diri ke mana, memilih bidang mana yang mereka suka dan mereka cakap. Career pathway mereka. Okay, so I think we can divide into 3 steps. Okay, so if it's a school-going kid, he haven't entered early into adolescent, the secondary school, primary school lah. So primary school mainly strengthen lah make sure the functional independence is there. Okay, basically we have already settled in the beginning when we diagnosed early, because I'm seeing that early ones that I follow up the child. Okay, so once we settle that one, then the parents need to know already their strength and their likings and what is their weakness also. Okay, so focus on the skills already. So some can do well in academic, some maybe more of skill. But at the same time, during the primary school part, we need to tackle the organization skill because we are thinking long term. Okay, because it's not only the parents can think only academic. Because whenever we start management, we don't talk about academic. We talk about self-care first. Self-care, organization, and independence. Because when they grow up, the parents are not going to be there forever. So they have to think of whether they're able to take public transport, able to buy stuff, okay? Even wash their plates. Because things that we take it simple, also easy to do. But for them, for the children with autism, it takes time. So they need to focus that in the primary school. So once they enter into secondary school, then of course, even though they're autistic, they still go through the adolescent phase. They will still feel they will go through, and then the hormones is even more because they're autistic and also going through the adolescent phase. Okay, so we have to tackle that. Okay, that's the part that the parents they start to realize that they are different. Beginning primary school, they don't really notice it. When they enter adolescent, then they will have that sensing that I'm different. Why people ignore me? Why people don't include me? Am I different? What's wrong with me? Sometimes they're having confusion in gender. Gender fluid. So that's the time when the parents start to think, okay, what is my child's strength already? Go into it because in our Ministry of Education, there is a stream. Okay, they do have the part. Okay, those who do well in academic, okay, go straight up, go through SPM. No more PM already. SPM. But the ones that not academic inclined, they can go into vocational. There is some procedure actually. So for the parents, don't worry that because I got parents who mati want to go into the sekolah perdana. They feel that there's no qualification tak dapat. But actually that is a sijil kemahiran and it's recognized. So they will enter it, okay. So that will be going to secondary school. So when they enter college and also all the bengkel, so that's the time so they can take up baking, mechanic, or maybe painting, depending on what they like. But by the time they already got all the other instrumental ADLs already sorted out and a bit of organization. Yes. So there's that. Of course, the ones that's
higher functioning autism, they can go into job coach. Now there's a lot of job coach also. I think and some companies are very good, like Gamuda. Gamuda, they have Gamuda is very good. They do have a program whereby those are older kids who can verbalize and the basic area, everything is settled already. They enter into that program for 6-7 months. They will train them to see whether they're suitable. Then only they start applying to jobs. This is for special child. This is special child. So they have that actually. And then of course there are other places like Tender, I think Tender Cafe, the one that they do all cookie selling. So this is fully run by them. NASU also produce. NASU also produce vocational training. There is a lot of opportunity. It's just that maybe the parents are not aware. So that's where we all come into place. That we signpost them. I mean, we are not the parents. They are the ones helping, guiding, supporting the child. So we'll go from there, the job coach. So they will teach them what the job coach person also is skilled because they will identify who is good in, because obviously their strength is that they're very meticulous, very detailed, detail oriented. Very detailed. So you focus in that strength, and of course they can go into IT, engineering, very detailed, accounting. So these are the things. Mathematics. So focus on that. Focus on that strength. The strength. It's always on that. So that's how we go about it. So, but throughout the whole journey of managing, because as a FMS, family medicine specialist, I see them from young, and then they grow up, and then who knows, they get married, and then they got children. So autistic pun boleh kahwin kan? Tapi pasangan tu kena memahami lah, understanding lah. Kena enhance satu lagi, sexual education. Once they are reaching puberty, we have to empower them how to do self-care, to take care of liners, protect themselves. Tuan selamat tak selamat, kita kena sentiasa bagi education. Every time mereka datang je, empower mak ayah, bagi tahu selalu dekat rumah, dan juga kita pun beritahu dekat klinik. So interesting. Dia punya progress. So as they older, got different levels. When they enter different age, we will focus on sexual health, functions other than kalau ada medical issue, comorbid, macam ada obesity ke, ada NCD problem, kita pun take along the way, bersama-sama. So saya rasa kita ni hampir ke penghujung lah kan, dan kita dah membincangkan banyak mengenai autism daripada kecil pergi ke orang kata remaja, dan remaja ke arah melangkah ke dewasa autism. Jadi saya nak dengar lah kata-kata akhir daripada panelis kita. Apakah kata-kata akhir yang boleh diberikan kepada penonton di luar sana yang merupakan ibu bapa ataupun yang akan kahwin dengan pasangan autism ke kan? Kita tak tahu kan. Jadi apakah kita punya panelis kata-kata akhir lah? Okay, so I think I probably I will say 3 keywords: acceptance, okay, once acceptance, action, and self-care lah. That's the main thing. So once you accept it, then the parents will start to do the action, okay, the intervention, get involved, fully supporting, and then of course parents must take care of themselves, self-care. Then so that's the main thing I will emphasize lah. Betul Umi? Saya nak emphasize on trauma sebab setakat ni yang kita tengok memang banyak adverse childhood event dah berlaku, dan ini one of the important factor yang menyebabkan berlakunya non-communicable disease dan juga psychiatric illness lah. Dan one of the factor also for autism juga, sebab bila kadang-kadang mak ayah datang, anak dia dulu along the way okey je, daripada lahir tak ada masalah, tiba-tiba 12 tahun ada isu. Bila kita explore, ada school ada masalah parental conflict. Okay, so apapun saya cakap, tahniah ibu ayah di luar sana, teruskan usaha anda. Okay, maafkan, lupakan, move on bersama-sama. Maafkan, lupakan, move on. Dan juga saya mengambil peluang bagi pihak wakil FMSA, kita ada satu buku yang sangat menarik ditulis oleh kita punya pakar perubatan keluarga Dr. Ain Sabrina dan Dr. Megat Amirul bersama dengan pasukan. Pasukan dia ni ada terapi cara kerja, ada terapi pertuturan, dietitian. This is very interesting, dan tak lupa juga cikgu PPKI. Tajuknya Mendakap 1000 Warna. So ini menceritakan perjalanan mengenai autism dan sebagainya lah. So kepada para penonton yang berminat, boleh dapatkan kontak, calling, okay. Dan juga saya rasa 1 minit kot, boleh kita bagi pesanan akhir kepada doktor-doktor kita, especially doktor yang di primary care lah, yang mana nak berminat untuk kita punya pahwi ni. Apa pesan akhir Dr. Umi, Dr. Chow? Silakan join our fraternity, family medicine specialist, best. Okay, saya percaya, saya memang sokong 100%, memang best, tak menyesal. For me is follow your passion, and
yes, I agree with Dr. Umi that family medicine is a field that is very, very interesting. You never get bored, and there's a lot of satisfaction seeing the patients by joining this faculty. So join us lah, become the FMS. So saya rasa itu saja daripada kami untuk kali ini, bicara santai mengenai autism dunia dalam dunia yang dibawakan khas oleh FMSA. Jadi saya mewakili panelis dan juga FMSA mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan juga jangan lupa Hari Autism Sedunia. Kita perlu memahami dan menerima. Stay tune, bye. Hai, saya Dr. Amirul Hamzah. Dan saya Dr. Ain Sabrina. Kami adalah pakar perubatan keluarga. Dan kami juga adalah penulis Mendakap Seribu Warna. Buku ini berkaitan dengan autism di mana ada cerpen dan infografik yang mudah untuk difahami untuk anda lebih faham mengenai autism. Dan kami harap jika anda baca buku ini, anda boleh memahami keadaan individu autism seterusnya mengurangkan stigma kepada mereka. Selamat mendakap Seribu Warna. Jom beli, boleh cari je dekat mana-mana di online atau kedai buku terdekat.